Osim što su izvrsnog okusa, jagode su izuzetno zdrave, a prvi put se spominju prije 2000 godina. Sprječavaju nastanak raka dojke, jednjaka, kože, debelog crijeva, prostate i gušterače. Bogate su antioksidansima koji sprječavaju prerano starenje moždanih stanica. Smanjuju nastanak srčanih bolesti. Bogate su C vitaminom koji poboljšava zdravlje vena i nadbubrežnih žlijezda. Štite vaše oči i smanjuju rizik od nastanka katarakte. Regulišu krvni pritisak te čiste crijeva. Najveća mana im je što jako brzo počnu gnjiti i kao takve nisu za našu ishranu. Malo ljudi zna da jagode sadrže i mangan koji pomaže kostima i pravilnom radu metabolizma. Njihova prirodna vlakna mogu pomoći boljem varenju i osjećaju sitosti. Zbog visokog sadržaja vode, odlične su za hidrataciju organizma tokom toplih dana. Mnogi nutricionisti preporučuju jagode i osobama koje žele zdraviju i laganiju ishranu. Njihov miris i ukus kod mnogih ljudi bude osjećaj zadovoljstva i poboljšavaju raspoloženje. Sada ću vam pokazati kako da ih sačuvate od brzog truljenja i propadanja. Da bi jagode dugo ostale svježe, potrebno je da ih stavite u prethodno opranu i sterilizovanu teglu. Zatvorite poklopcem i ostavite u frižider. Na ovaj način jagode će ostati svježe i do 3 mjeseca. Mnogi za jagode kažu da su praznik za nepce i čuvar zdravlja, te su neophodna hrana za trudnice. Dragi prijatelji, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na kanal. Hvala vam na tome.